Stanica bučna velikog grada. Drhtave noge tromem vuku, a noć i magla i kiša pada i nikog znanog da stisne ruku. S perona samo nosač mi priđe, poguren s mokrim rukama dvijema, al mene i onek mi moiđe, za patnje ljudske nosača nema. Nijesam bez razloga ovo nedjeljno izdanje drumovanja počela sa stihovima Lesa Ivanovića, čuvenog crnogorskog pjesnika koji je rođen 1911. godine upravo na datum kada snimamo ovu emisiju. I ne samo on. Rođena je i Lesova supruga, ali ne iste godine. Međutim, nije samo to razlog zbog čega sam počela sa Lesovim stihovima. Naš današnji gost je Lesov sin, prvi velemajstor šaha u Crnoj Gori, trostruki prvak Jugoslavije, vječiti šampion Crne Gore, vjerovali ili ne, čak 16 puta, osvajač medalja na evropskom i svjetskom prvenstvu, učesnik više šahovskih olimpijada, dobitnik raznih priznanja, između ostalog i 13. julske nagrade i ordena crnogorske zastave prvog reda. Bio je i prvi ministar sporta u našoj istoriji, izabran kao nestranačka ličnost. Toliko toga sam rekla o njemu, a čini se kao da ništa nisam rekla, jer o njemu se može zaista satima govoriti. Zato je možda najbolje bilo da sam rekla samo njegovo ime, jer time bih rekla sve. Božidar Bonja Ivanović. Gospodine Ivanoviću, dobrodošli i hvala vam što ste naš gost i što ste odlučili da zajedno prođemo nekim znanim i manje znanim drumovima, da se prisjetimo tih vječitih borbi na 64 crno-bijela polja i kako je to igrati život, kako se zove između ostalog i vaša knjiga. Hvala vama na pozivu, veoma mi je drago i pozdravljam gledalce vaše emisije drumovanja i gledalce televizije Nikšić. Ovdje me raduje svaki put kad dođem, mada sam posljednjih godina rijetko dolazio jer se promijenilo puno i životnih događaja, a prije su bile i bolje šahovske prilike, pa sam imao tu dosta i igrača iz Nikšića, vrlo talentovanih šahista, dobrih prijatelja, pa kako se mnogo toga promijenilo jer godine čine svoje. Ipak mi je uvijek drago da dođem tu, a inače pomenuli ste i majku moju Stanu, ona je rodom iz sela Prage, ovdje ispod Vojnika, pa je i tu Leso napisao jednu pjesmu Jutro pod Vojnikom, vjerojatno iz tog razloga i drugoga. Ali ovo što ste najprije pročitali, ove njegove stihove, on je otišao u Beograd jedan jedini put iz Cetinja, iz Crne Gore, tražeći lijek tamo jer je bio baš u lošem zdravstvenom stanju. Međutim, ni tamo bilo lijeka nije, ali je, eto, makar se pokazalo da je bio dobar, koristan taj put što je napisao tu pjesmu Putovanja na kliniku. Tako da sam ja naslijedio dosta od tih očevih nekakvih poštovanja, svega što je vrijedno u životu, što je korektno, što je ljudsko, što je, tako je to nosilo staro Cetinje. Jer sam ja naslušao se tih priča, on je imao puno prijatelja, ne samo u Crnoj Gori, nego i van nje u bivšoj Jugoslaviji, pa i u neko predratno vrijeme. Tako da sam slušao dosta tih priča i čuteći sam puno toga naučio, jer mi je stalo bilo da učim kao što sam kasnije, igrajući šah, učio od velikih svjetskih asova. Tu može čovjek ako želi da nauči puno. I eto, drago mi je, raduje me ako budem mogao po nešto korisno da ispričam danas. Biće mi drago, a to je uglavnom neko moje iskustvo jer sam proputovao mnogo svijeta. Ja sam uvjerena da neće to biti ponešto, nego što god budemo pričali, da će faliti vremena, jer vi zaista imate dosta toga da kažete. Pomenuli ste majku Stanu, a ja sam upravo htjela da se našali malo, pošto mi Nikšićani volimo da svojatamo kad neko ima i te nikšićke krvi, a vi imate. Ipak je Ujčevina iz Nikšića. Da li ste skoro negdje išli u selo, dakle, vaša majka, pošto je, nažalost, selo gotovo pusto, 10 domaćinstava ima? Da nisam bio, Boga mi, već davno. Majka je umrla, ima 7-8 godina. Njih je bilo 5 sestara i brat jedan. Nema nikoga više tamo. Tako da je to, pa i brata jednoga imala. Među njima je bio Radivoje Mašulović, je njihovo prezime.
tamo sam dolazio, bio to jedan tada u to vrijeme jedan jako lijep kraj, lako živopisan i preko Jasenovog polja put tamo, pa sam poslije išao i za tim putem za Šavnik i Žabljak, pa sam ponekad svraćao dok je poneko još bio tamo. Nažalost, nema tamo više nikoga, ali eto, ostaju te uspomene, ostaju neke pjesme, neke lijepa vremena za sjećanje, što i čini život u ostalom. Tako je. Vi ste kao u ostalom i većina, čini mi se, dječaka prvo počeli igrajući najvažniju sporednu stvar na svijetu, fudbal. Onda ste se okrenuli stonom tenisu, bili ste juniorski i seniorski prvak Crne Gore, a zatim je na red sa nekih 14 godina došao šah. Zbog čega ste se odlučili za šah, a ne za ova druga dva sporta? Pa u ono vrijeme, a i danas, pretpostavljam, djeca vole fudbal, mada ne mogu reći fudbal za to vrijeme, jer bolje bismo govorili da igramo lopte. Tako se govorilo. Fudbal je bio daleko da se vidi, jedino kad su igrali... Je li bila krpenjača ili... Pa prvo krpenjača, pa onda neka gumena lopta, nešto se kasnijih nekih godina. Igrali smo uglavnom to i bio je tog dana negdje neki susret Lovćena fudbalskog kluba sa nekim drugim timom i neko je povrijeđen teško, udarac je bio neki u koljeno. I onda Leso, kad sam ja došao kući, rekao mi je, znaš što, imam jednu molbu za tebe, nemoj da igraš lopte toliko na tim ulicama, svašta se dešava, vidiš ovo, bojim se da ti neko nogu ne slomi i nema potrebe, bolje bi ti bilo da igraš ili neki drugi sport da nađeš ili da igraš šah. A ja njemu kažem, oče, vidi, ti si nježnog zdravlja, ja sam više na majku. Rekao, ako mene neko lupi nogom, rekao, prije ću ja slomiti njemu nogu nego on meni. A znate što on meni kaže? Jo, ne, samo to, ne daj Bože, to ispade teži slučaj da ja... Da vi nekog povrijedite. To je bila njegova i morao sam da ispunim njegovu želju jer on je bio toliko nježan, osjećajan i tako dalje. I onda sam počeo da igram stolni tenis. I eto, bio sam uspješan, Boga mi, bio sam 2 puta prvak Crne Gore. I bila je neka mala dvorana u sali Partizan na Cetinju, dosta skromni uslovi u to vrijeme, mada sam ja tada više volio tenis, ali nije bilo terena nigdje, bez ostaci, da tako kažem, nekih starih teniskih igrališta koji su bili u to vrijeme davno u Cetinju, zapušteni dosta, tako da to nije bilo uslovno. I igrao sam stolni tenis do 17. 18. godine, a u 16. sam počeo da igram, eto, dosta kasno, šah. I to zahvaljujući društvu, nekoj djeci, drugarima iz djetinjstva, koji su me molili, stalno su me toliko molili da jednog dana jednostavno nisam mogao da odbijam i počeo sam da igram šah. To je dosta kasno. Međutim, nekako ta igra počela da me osvaja, vjerojatno zato što sam najprije došao do jedne knjige, brošure, bolje reći, koju je jedan stari Cetinjanin koji je volio šah meni poklonio, a to je bila knjiga o Aleksandru Aljehinu. Nekada ruskom velemajstoru u davna vremena i njegova ta tragična sudbina spojena sa šahom i svi ti doživlja i događaji širom svijeta, od Sovjetskog saveza, Francuske i Švajcarske i ko zna gdje je svijetom putovao i na kraju taj njegov tragični kraj životni, sve mi je to nekako se urezalo u svijest da želim da iz poštovanja prema tome čovjeku počnem da učim šah i na taj način sam to ja počeo. Na kraju se to pretvorilo u 3 velika imena koje sam ja obožavao, volio. Uz Aljehina je to kasnije postao Mihail Tal i na kraju Robert Fischer. Ali kad ste pomenuli već knjigu, postoji jedna lijepa anegdota kako vam je Leso rekao da učite igrati šah. Da, rekao mi je da ja ne igram po kafanama i sa te takve partije, jer tu se igra onako improvizacija nego da se baš držim knjige i da to sam i to naravno poslušao, bio u pravu apsolutno. A evo, prilika je sada kad već to govorim da savjetujem i roditelje bolje nego njihovu djecu, jer djeca to ne razumiju, ali da roditelji vode računa o tome ako djeca počnu da igraju i da uče šah, neka to rade iz knjige, jer ovi kompjuteri i ovo pretvaraju djecu, da ne kažem ljude, ali kako odrastanje brzo protekne, onda to postaju neki roboti. Vjerujte, imao sam toliko prilika da mi je bilo žao kad igram s nekom djecom kako se ponašaju, ja nisam mogao ništa da reagujem.
ako ste saglasni da sad malo o vašoj i životnoj, ali i profesionalnoj karijeri pričamo kroz fotografije. To će biti zanimljivo i tekako i našim gledaocima. Vi da nam objašnjavate, a mi da imamo sad priliku da pogledamo te fotografije. Da. Ovo je slika moja sa sestrom. To je, koliko je to uzrast bio, 3-4 godine. Je ovo prva vaša fotografija ili imate i raniju? Nemam raniju. Raniju ima brat, je imao stariji, on je imao, a ovo je negdje, znači 3-4 godine po rođenju i to je, a evo, to je ta, ovo je stariji brat, on je bio, to je ta prva fotografija njegova. Odnosno iz naše porodice je napravljena u parku Cetinskom, tamo gdje se danas nalazi spomenik Lesov. Ovo je taj trenutak kad sam ja počeo da igram stolni tenis. Ovo? I to je ta slika, malo stariji, sestra i ja u tom Cetinskom parku, a ovo je moja slika kad sam bio u najboljim danima, tu sam već bio prvak Crne Gore i to 2 puta redom. I kako je bilo igrati tad stolni tenis? Pa bili smo mi odlični igrači u to vrijeme, boga mi, i čak i igrači iz ondašnjeg Ivangrada bili su među najboljima u Jugoslaviji zajedno sa stolnoteniserima čuvenim iz Beograda. Ovo je Lesov najstariji brat, Savo, koji je, oni su redom umirali, to je bila brojna porodica, moram reći, malo ko to može čuti, ovo je majčin otac, Stanoje Mašulović, koji je živio u tom selu Praga. I eto, to je jedan od Lesove braće. Njih je bilo... Koliko ih je bilo? 10 braće i 3 sestre. Znači, majka njegova, ovo je Lesova supruga, moja majka, Stanojka, Stana, koja je, eto, poslije udaje, to je stara slika iz Cetinja, ko zna od kada to datira. Ovo je Lesov brat Nikola, koji je oženio Darinku Dacu iz Kragujevca davne godine, a ovo je Lesova sestra, jedna od 3 sestre Darinka, koja je, ne ona je drugčije, nego po menu. Ko je Lesov po redu bio dijete u porodici? Pa on je bio 11. godište među mlađima. Ne znam, bio je neko mlađi od njega, ali jedan brat njegov je umro najranije od 18 godina, imao je neku upalu pluća i umro je. Umirali su mnogi. I jako mladi, bile su onda velike bolesti, nesreće, slabo lijekova je bilo i tako dalje. Lesov otac Jokan, on je, a ovo isto Milutin, taj Lesov jedan brat. Otac Lesov je po nalogu kralja Nikole 889. godine otišao, ovo je Lesova slika kada je bio mlad, u Kolašin da radi kao savjetnik u sudstvu. I on je posle, evo, Lesova majka Janica, ona je rodom iz Kolašina, ćerka jednog trgovca. Ovo su majčine sestre i brat u sredini sa svojom suprugom. Kad je došao tamo, radio je i čak i u jednom periodu bio i predsjednik opštine Varoši Kolašin, Lesov otac Jokan. Ovo je moja fotografija iz ranih nastupa na turnirima, a ovo je slika iz 1971. godine na Cetinju, kad je došao tada čuveni i ugledni svjetski šampion Mihail Botvinik, koji je ostao nekoliko dana, nedelju dana bio gost Crne Gore i Cetinja. Tako da je dosta i ostalo lijepih utisaka i priča. Ovo je naša fotografija sa mature, sam završio gimnaziju na Cetinju. Ovo je Leso iz tih praktično dana kad je imao taj uspon i ovo je društvo njegovo na Cetinju, Ratko Đurović, poznati reditelj filmski, do njega Božo Bulatović, Aleksandar Leso i Veljko Martinović književnik. A ovo su upravo 2 brata Batričević, lijevo je Danilo, a desno Božo s kojima sam ja igrao kao dječak, a ovo je ovdje najbolji u to vrijeme šahista iz Nikšića, pokojni Mila Bajović, s kojima sam bio dobar prijatelj. Eto, ovo je neki trenutak kad me neko snimio, kad sam pogledao na šahovsku demonstracionu tablu. A ovo je moja partija sa Mihajlom Taljem, bivšim prvakom svijeta, na olimpijadi u Lucernu 1982. godine. Ovo je slika učesnika sa turnira u Bugojnu 1982. Ovo je slika iz Cetinja sa neke svadbe. Leso je gore u lijevom uglu do prijatelja s kojim je bio dobar. I ovo je slika
kad je Svetozar Gligorić sa svojom suprugom došao u goste u Bar, grad Bar, gdje ga je predsjednik opštine pokojni Ilija Vučković primio sa društvom. I ovo je jedna fotografija Lesova iz kafane. On je volio kafanu, volio je društvo. Tako da mu je to bila jedina utjeha, jer je u teškom životu i kad je čovjek bolestan, oslanja se na prijatelje, na neka dešavanja po kojima je Cetinje bilo jako, jako lijepo i organizovano. Ovo je slika završnog razreda osnovne škole Njegoš na Cetinju. I ovo je doček u Kotoru, kad su me dočekali Kotorani i ljubitelji šaha, kad sam postao šampion Jugoslavije u Borovo Vukovaru, toj varijanti 1981. godine. Evo slika muški sastav škole Njegoš na Cetinju kad smo pola maturu završili. To je bilo lijepo društvo, lijepa sjećanja. Ovo je moja simultanka na Montparnasse u Parizu 1984. godine gdje sam igrao nekoliko puta u Francuskoj i pobjedio čak na 3 turnira. Imao sam dobre pozicije, tamo su me cijenili i organizovali su jednu simultanku koju sam igrao sa ljubiteljima šaha, od kojih su tu 2-3 igrača kasnije postali i velemajstori francuski. Ovo je sa prezentacije moje knjige bilo druge 64 šahovske priče posvećene Fischeru, a ovo je sa jednog šampionata Jugoslavije, moja partija. Evo te knjige koju sam tu ćemo kasnije o vašim knjigama pričati. Ovo je sa jednog turnira veterana u Rogaškoj Slatini u Sloveniji, gdje smo igrali, predstavljali reprezentaciju Crne Gore. Tu smo osvojili 2 puta srebrnu medalju. Evo i drugi put ovdje sam ja u uglu. Pored mene je dr. Ljubo Živković iz Bara, internacionalni majstor, i još su igrali Rejčević i Srđe Dragašević u reprezentaciji. Ovo je moja slika sa olimpijade u Solunu 1984. a susret sa Gligorićem u hotelu Crna Gora 1996. kad sam pobjedio na šampionatu Jugoslavije. Ovo je moja slika kad sam počeo da igram stolni tenis. Do mene je trener tadašnji Đorđe Jablan, Cetinjanin, nekada je bio i prvak Crne Gore. I on je bio zaista stručan da dijete toliko pored njega zavoli taj sport. Ovo je moja fotografija kad sam došao u Toronto. Prvi put bio sa bratom i sa njegovom suprugom i sa 2 njihova sina. A ovo je moja ćerka kad se rodila 1996. godine. Aleksandra, po djedu je dobila ime. I imam samo jednu nju, a ovo je moj sestrić, sin od sestre stariji, koji drži nju. Oni su bliski rođaci, a uzgred da kažem da je Milutin Vučurović bio šampion Evrope na brskim stazama i pobjedio je u toj 90. godina u toj konkurenciji u 12 takmičarskih vožnji po Italiji, Njemačkoj i Švajcarskoj. Vidjeli smo fotografije sa polumaturskih i maturskih druženja. Da li organizujete danas te susrete? Da li se generacija susreće? Ovdje u Nikšiću to često organizuju. Pa ja to cijenim i volio bih. Ja bi to rado i činio, ali to je zadnji put negdje prije 10-15 godina urađeno. Nažalost, ima dosta među njima koji više nijesu sa nama i meni je to ovako jedna tužna uspomena na taj način, jer smo zaista mi bili kao da smo svi iz jedne porodice. Tako se družili, poštovali i to bi bilo lijepo, ali jednostavno ja imam mnogo tih obaveza, imao sam i uvijek sam bio spreman da se pojavim, ali rijetko se to ko sjetio. Možda i nemaju takvih mogućnosti, životnih uslova i drugih, i onda iz tog razloga žao mi je, pa evo i ovo je bio jedini način da pokažem. To je bilo divno jedno društvo, sve vaspitani i divni ljudi. To sigurno. Vidjela sam fotografije i Gligorića. Žao mi je što nemate fotografije kada ste u Nikšiću igrali, kada je Nikšić tada bio zaista centar te drevne igre s krajem 70-ih i početkom 80-ih godina i 2 svjetska turnira najveće klase. I čini mi se da je tih godina upravo Gligorić zbog neke veze sa Banjanima i Nikom Miljanićem bio miljenik. Kako je bilo igrati tih godina ovdje? Da, apsolutno. To su bila 2 velika turnira za pamćenje. Prvi 78. godine na kome su pobjedili zajedno Guljko, sovjetski velemajstor koji je otišao, već bio prešao u Ameriku. Boris Guljko, on je bio čak i prvak Sovjetskog saveza, sjajan igrač, i Jan Timan,
koji obojica su bili u to vrijeme među najboljim svjetskim šahistima van Sovjetskog saveza pogotovo, a idući turnir je odigran 83. Gligoriću u čast. To je Nikšić uvažio Gligorića na najljepši mogući način jer Gligorić je rođen 1923. I doktor Niko Miljanić, pomenuli ste ga sada, prije rata 39. godine, pošto se Gligorić kao mladić u stvari, družio najviše sa njegovim sinom. I on je znao da se priprema ratna operacija. Gligorić je ostao bez oba roditelja, otac i majka su mu umrli bili, nažalost ostaje sam. I on je njih dvojicu doveo u Banjane i tu je Gligorić proveo te ratne godine, jer on je bio tu mlad, jako mlad, kada je došao 16 godina i uspjeli su da njega sačuvaju tu, jer on već bio veliki talenat imao u šahu i poslije završenog rata on je počeo već da nastavlja da pravi svoju šahovsku karijeru, tako da je posle olimpijade u Dubrovniku 50. godine, gdje je Jugoslavija osvojila zlatnu medalju, Gligorić već proglašen bio za najboljeg šahistu svijeta van Sovjetskog saveza. To je bio veliki kompliment za njega koji on zaslužio svakako. I on je toliko napredovao, ali je Gliga ne samo kao šahista, nego je bio veliki čovjek. Imao je takvu širinu. S njim sam putovao kroz mnoge krajeve svijeta. Gdje god bi došli, dočekali su njega posebno. Pamtim slučaj u Los Angelesu 82. i 4. odnosno 80. i 82. Dočekivali su ga tamo tako da je jedan glavni mecena, dr. Staten, koji je bio u kolicijama tada čovjek, na kraju kad je otvorio taj veliki svjetski turnir na kojemu je bilo 100 igrača iz svijeta, od kojih je među 60 najboljih svjetskih šahista, jer su bile velike novčane nagrade, pozdravio Gligorića i rekao: pozivam velemajstora da dođe sa mnom u goste toga dana kad bude slobodan dan, da se ne igra šah i da bude njegov gost u kući koju on ostavio adresu gdje se nalazi. I Gligorić je, znate koga je pozvao, dva sovjetska velemajstora, Gelera i Balašova, i mene i upravo Milana Bajovića, kojega sam pomenuo malo prije. Tako da smo proveli tog dana. Upravo vaši književni geni su i došli do izražaja 2017. godine. Objavili ste knjigu Igrati svoj život. Prošle godine je izašla iz štampe druga knjiga 64 šahovske priče koju ste posvetili Bobiju Fischeru. Ali jedna i druga knjiga govore o velikim šahistima, još većim intelektualcima, o skromnim ljudima i ono što vi često ističete, o nadasve velikim ljudima. Zbog čega ste knjigu posvetili Fischeru i zašto već dugi niz godina se trudite da ga rehabilitujete, tražite njegovu rehabilitaciju? Hvala što ste mi dali priliku da o tome nešto kažem. Samo ću prvo dodati da sam 2011. prvu knjigu napisao, ona je kraća, manja je po formatu. Zove se Šahovski vrhovi i ona je prevedena isto tako na engleski. Ova druga nije Igrati svoj život, ali tu sam htio da dam poruku mladima: igrati svoj život. Ne mora šah, može bilo koji drugi sport, jer sport je izvan svega. Vjerujte, ja politiku ne podnosim koliko volim i obožavam sport. I tu sam zadovoljan i srećan i zato nemam nikakvih smetnji. Nikakvih. Bavim se sportom u mislima, pišem o sportu, čitam i čak sam i vodio crnogorski resor sporta. Čak sam ga ja i osnovao, formirao 1993. godine. Ali ova situacija sa Fischerom potpuno me onespokojila, oneraspoložila, da ne kažem i razočarala, bar taj naš odnos prema njemu. Jer on je, moram reći, prvi put kad je došao u Jugoslaviju, to je bilo Portorož 1958. godine, on je tada imao 15 godina, postao je najmlađi velemajstor u svijetu i plasirao se za turnir kandidata. I sljedeće 59. godine on je bio učesnik turnira kandidata, dakle 8 najboljih šahista svijeta koji su se takmičili da pobjednik igra meč za osvajanje titule protiv tadašnjeg šampiona Mihajla Botvinika, upravo onog kojeg sam pomenuo da je bio gost na Cetinju. Tako je Fischer znao da cijeni Jugoslaviju, a pošto je to vrijeme više nestalo, Jugoslavije nije bilo, on je riješio da dođe u Crnu Goru jer je 20 godina pauzirao od 72. kad je pobjedio Spaskog u Reykjaviku do 92. godine. Bio je ljut na američku administraciju zato što su mu neke diktirali neke uslove koje on nije htio da podrži. Riješio je da dođe on u Crnu Goru, ali kako? Prije toga je bio u zatvoru 9 mjeseci.
kod Tokija u Japanu, jer su ga uhapsili tada kad je izlazio iz aviona, to je bila 2004. godina, i držali su ga 9 mjeseci u zatvoru. I tu je bila neka nuklearna katastrofa poput Černobila davno, ko zna kako, i vjerojatno je tu neko zračenje bilo, jer on je preko svog advokata objavio da su ga namjerno doveli tu da ga ozrače. Uglavnom, šta se desilo? Njemu su otkazali bubrez u jednom trenutku. Delegacija s Islanda je došla iz poštovanja prema njegovom dijelu koji je uradio da čitav svijet prati događaje na Islandu 72. To nisu zaboravili. 92. je dolaze i mole predsjednika i japansku vladu da puste čovjeka. Ćemo priču privesti kraju. Iz zatvora. I oni su to uradili. Mene je zvao predsjednik FIDE i rekao mi, molim te, ti si bio član vlade, pitaj tamo da li žele Fišera da prime, jer on je izrazio želju da praktično završi svoj život u Crnoj Gori. Ja sam otišao, onda ću kratko, nije se ništa moglo uraditi. Zašto? Ja mogu da znam. Uglavnom, bila je to prilika da Crna Gora danas ima i posjeduje muzej ili spomenik o Bobiju Fišeru koji bi gledali i posjećivali svi šahisti i turisti koji dolaze. Nažalost, to se nije desilo i zato sam ja ovu knjigu želio da posvetim njemu. Upravo njemu. Divne priče nam poklanjate, poklonili ste nam i divne fotografije, pa je red da vam se odužimo. I mi ćemo vama da poklonimo video iznenađenja. Sad ćete imati priliku da pogledate i čujete vama, drage prijatelje. Želim prvo da pozdravim svog uvaženog kolegu Božidara Borju Ivanovića iz kultne Nikšićke katane Sesce, sedžica nišćih boema i šakista, sportista i ljudi dobrog duha i volje. Imao zadovoljstvo s Boljom da više puta razgovara i pravo uživanje Bonju kao velikog govornika koji potiče iz čuvene pješačke podvice. Pravo ga je zadovoljstvo slušati i mnogo što naučiti od njega. I zato ovom prilikom ne bih mu postavio neka šahovska pitanja, nego bih mu postavio pitanje iz svijeta i venosti i umjetnosti. Prvo pitanje bi bilo, Bonja, koji ti je omiljeni književnik ili književnica, što strani naš, ima neka knjiga koja je obilježila tvoj život? A drugo pitanje, znajući da si veliki prijatelj porodice Laušević dugogodišnji, nešto ovako pitat ko ti je omiljeni glumac, nego koja ti je omiljena glumica. I to bi bilo to. Veliki pozdrav za Bonju i televiziju Nikšić. Šta reći o gospodine Bonji Ivanoviću, čovjeku koga znam, ajde kažem na 25-30 godina, realno. Da znao sam i čuo sam. Sjećam se kao momak. Bili su neki turniri u gradu Nikšiću, kada su velika svjetska imena šaha dolazila. Sve mi je to bio povod na neki način da u porudiju da bude glavni administrator, već koordinator za veliki planetarni meč. Velika prijateljska Amerika i velika prijateljska Rusija koja je bilo tu negdje u Crnoj Gori na crnogorskoj zemlji. To je projekat 1993. godine. Uzvišen od moje malenkosti prijatelja s istoka i zapada. Međutim, ponuđeno je bilo Bonje da se prihvatio to druženje, poznanstvo, kažem, uz neke obaveze i moje projekte, moje prezentacije. Ne kažem da je svakodnevno udruženje bilo, ali što bi rekli dobrovački gospor, pita se nešto dešavala. Pošto, nažalost, vrijeme brzo promiče i s vama je malo pola sata, s vama je i nekoliko sati malo, da ne ostanemo dužni gospodinu Nikaču, najdraži književnik. Uopšte, mislim na svjetske književnike. Pa najprije bih rekao Dostojevski, Fjodor Dostojevski. Dobro, a glumica? A glumica, pa ne znam, najrade bih možda rekao Sofia Loren. Iz nekog vremena davno to sam upamtio nju, stvarno. Inače, taj italijanski film bio je jako kvalitetan i dobar za razliku od nekih. Ljudi su više voljeli one kaubojske i neke, ja nisam nešto to bio. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Hvala i vama. Hvala, bilo mi je jako drago.